Ia le whakua whai le ki. E wako ki whai lancho ai si a le whakua whai le ki. Ne angi mea. O le omelette. Ia ma le avoka le wa uma. Wa no fengi me mo ai le avoka ai muri ai le toast mali. Ai ka ngau fa akasiong. Kai mi umai. Ia, se halo waku ya. Ya, oile ya nguwa ya ko so ai luwa ko mo. Ya, ma o tofu e. Pai na ma wa mai ngi la ni se kai. Vai, ko fo ka ka ya manga nga winga manga. Ma ka fa yo ye pisi. Ya na fo anga. Ya ai fa ya ko pese kala. Po le asinga fa ngo ngi ka ya. Na fo kala ling fa ya. Oi. Ako kai ni uma ke sa fa ye mo ba mo fa sanga le kema. Margaret, hello. Ya ole fa ko a fa le ki. Ele a yangi me. Ya ole omelette ko ala ku ni ko pe omelette. Ke lo le omelette. Ole manga ya ku ye sisi. O se kamako. Ya au laku. Ni sisi. Ka unga ka ke la ku fa le olo e sisi. Ya ye kamako. Waka unga ka kipi. Usa kiana mengi ka. Ya ese ale kingo pe fatigue. O mele ma wa ova moe ke. I se vai ngo mo yang po le ka le fiku ai. A wa ka se fia. Ke lo ngo ku i lu le a ke ale afole pa pe. Nga ka. Ya ole ya so nga fua, ya ole ya so le lava. Ai nga ole tingo la wa malo lo le sa. Nga la pe ke ala mai le ka ya ole so nga fua. Pe wa malo lo u maso. Bole ma se maso o mingo. Wala wa uma le sa malo lo. Al fanya sina kuka o le lunch. Ya manku ala o kuko le lunch. A fia ku ai male kanyola fia. Kamanga ku ai ya so ya. Isa moa e umar ko nga ave lo le le ka nga le ko e ka lungo le ko le umukuka ke le o le umukuka ya o ka ke I folo le skenyole wakafia ya ale le o kenye e fa ye ne ayo le fia
Na fa le ka ngol me ai le fia. Wa ole ka nyole lang so le ko nga. A le fia fina ole. Se ya le ngwa nga ma sa ni. Ku wa ku lo ko fia si. Fa mai lo sko inga masilo makua o mai lo e ku mai le ki. Ma. I se wanga le ka ika. Ma fa ni me lau mai lo ka ko. Me ai a. Ne va pe na. Vous allez là où vous me an. An fa ye ulu mama se kalo e kasi lang ko ko ya mangilu a se ungu. Fa il faut me ai wa misilu awe. Wa misilu awe wa. E le so ai langa ai lunga. Ale nga. Ai ma lunga ne esili le me le ungu le ko. Kala ko se amo ya so. So apa o mai ole uru ko e kongu ya so me le kalo le malua sa lo fa ku ngai ko se fe ai so ayo la ni ele o ya ani nga o la ukale le mia oi o fa makalanga o me fa ile sa ai ko ke loko se lo misia e ka kere lang e ka kere lo le me ka o le stress nga vai ka man ya ko mo mai wa ni stress, depressed, anxiety. Me akau kele i loa nga vai pen. Abuse. Mea Ya ko ava ki ma do ya fa lo ki ni lima. E waka mawhaya kau ki pinge mea o le alu. Ke le e kupe alu. Awe le me lea. Nga le sifuru. Ke sifuru whakala. A o wale whai o kingi lima. E fiku sifuru mongupu. Sifuru whakala. Ia. O mo alu. O me foi massa ngai, o ke alu le vai ngai ka ngufi ti lingi ese ki ngi lima pe a kai lo wa ka nga sui a. Ya male fa ya ku. O ka ngo yo ka fa pe o ka lo vai so. Ole, ke le ku pe alu na mia. Sa wele pe lai ai ngi me o ki ngi. Ya le la wo walu kamane. Mai ole chemist. Su fakala. Umaleya vai yaso a leleya lo fanya wasa umalekulu. Leleya lo fanya umalu wa yaso. O emi mika solo ai lau. Ila su fakala. Ban. Ole simeanga u manga awe e ki ai la o ke mo ia ele fa pe fo ngani ngari ai ui ai se ka wa ko la le ku sanga fai o meanga o loa e monetize pe e fai o ku sa pe kasi se ko mi o sa videos po le la va sa o me o fai so se me po va du sa popo ia mo la ko le sa mo mai e ka mo ui no ku ai la ko e ku ai pe nga le valunga le popo pe kasi se kongi lua se kongi po se lunga Facebook e alua male useless what's that male useless kaku ya solaka aya exactly
E kau wile ka unga I lungo le mukuka a. Kalu fai. Ia, hai, oi fai. Hai fai la pua. Tai lava ai asa le. Ai ele kalu fai. Ia, ta lofa. Nga, e kau le ka unga o ke le ai. Ai o kai mina fai me ai ona fia wa misiru awe lua pe misi le kalo ai nga ulu wa ai le fa. Ma lo so fuela wa fionga. Ia, kai wa au lia maniva ia sa fo. Ia fa tai fo mo fa manianga mo ma fa na. Ia, o le kau fai le kala. Ma fu anga ngala inga fai mo fia ai. O ke sawe pe anga a maka kau sanga lenke. Ai mai le lua fe male iva ia po lua Facebook. Nga o join nai I ko kongo o le Facebook. E masani ala e ke fai posta e se ndala mia fu I o lai ka keilo o lai fia maka mai lo ka a inga lai ngo foi fa foi I sia kongo ia masa moa pe lau me foi o maliu ia pe fania sfanga ke le foi aka ika ia maluka inga wai ilo kama fa we ele se me ala ka ngo I fu ai post ia me ala fa ia anga isi ai no waka ke lo pe fa kanga ka ika ke wa ika mai sisi ia on ne foi le mio le ai maka ukala e ni manga ia fu ia ia ai fa pe kala la ngai manga ia pe a fiskala wale bala ngo fai post a ole fei kai o mako a nga e va ai ni o post e o mai aka me o la fa nga e ri ai ma se active se Facebook na wa lengi o le mako a nga o la fa nga e le ai ma se active Facebook e la e va nga e Facebook a le se va nga le Facebook ia pe ia ke mio ke fa longa ku pe ia nga I o le Instagram ale mai si platform o ke le lo pe se pe la nga lo ke I Facebook ia na kam fai fo le so la ia wani o va ia ka ilo e le lo ai ma kwa nga ele Facebook nga ne messenger so ka ai yo vai fo ke mi ngo fo I ala ke ku ai o e message kwa mo se fa se lo e ve fa nga mo I me o technology mo le ma fa nga kala ngo aku o ia o lo ai monetize ia Facebook o fa pe ia ma kele le mau mia se wale longa le mia ka fikuli ma ia le mau mia ia e fai o ngai ia a nga ia no fo sa yo wala la ia le ko ni ia mia mo wala maka mia la fai iskaka ia sa fo ia fa ka o fai ia wale le ia la wale le o le ponga la o le va nga no Facebook so le e alo ai fa mai o le post anga fea le la delete fa mai la delete ai alo ka va ai akula wo ka ngi ko e sen mai ia me anga post va leva yo ai me furu ka sang ka luai ola me la ka fa te ko ka ngi post la ngo yo o meu memory se kawa ese le kawa o langa wa leva ngalo ya ka ai ke wo ko repost mai e meta yeah that's a good part of old post ko fa manga ku mai ya ka ya me ala wa ama ka ngalo mai ngalo wa
Papia. Fa mai fo e mawai kupe ali anga ane. Ngai loa umalang ya kamea ye fa ima mea kake alu ya ima kamea ai ai. Ali ke lo va ai kwa skupe. Ya o stop lo ma kwa la lo ke stop. Ai le o papia wa ali se ana o monetization. Feature na ya last week. Ja, lo fatto ele. Lo fatto. Ja. Oi, 2 weeks ago, mama mai ela limes fulka la ya. Mama mai la limes fulka la ya. Ja, mita. Is va pia bu is awala. Is awala le mo wai kupe. Limes fulka la. Limes fulka la askaria. Ba. Alu equipe esse ele tax. Vai. O minha fia platform e follow ai meu kula fongo foi a com ia ka kengo foi. E saula la coupe com la ka kent. Wa equipe esse ele tax. Sa al memma io memma nga ma wa elimas fulu lua ka la ya. Fa pia pui. Ole ai la. Anga ole ka fia o au viro se ai pe o ai não se la mon kupu se que le le la ko ya maka a fa pe la ye fo le se mai mo mai fa pe fi ya le ya kai sa o ya o ke lo se o le ka su e ku me ma wa ni ngai manira ban quand lo fa makala lo kwa nganga le la makala ngo se kwa ngengo fo sa mo makalango la ia wa kasinga fa misul e fa mai ka miki nga va ya o no Facebook ma lu fa no ko pi le ma ia fo le la ia kalango fa pi ya so no Facebook o fa lo ya ka lo fa makala ye va ya la no wa no Facebook que ela fa inga ya o mia ya who cares I have nothing to hide. Kaya nga ya kula tunda mala ufalawa mala wala sai lunga I ole ale o afa inga yoko ala fai ka umai mixta e ma wale singi boy nga una ba nga fa ya ko ya ole luala fa mai o ma wai kupe fa ku ya ole tu itsa ko nga ma mai la ole mes fukala mai oi kai ma ya elo na ro fa ai uma makalangoanga mai ui ke lo ala fa fa pia ui po le ala ya la fo mai la lo limes furunga makaika fa pia wale fo se mia ngala ya ala limes furunga ma wai la trei fwa mo ole koko sa mo ava pela kalango ala me o pipi a kumi pen koko I langa wa ke fia me o pen koko ai ke le fia la le pen koko fo le mau I la lo wa male koko ai o ke kanki ya o ke fia ile pen koko e mi ke fa pia ya ala esa we singa pen koko fo le e manga ye e nguingo malam ia vai lobo umanga la fo ia ia ole au nga fa o ia wale leila o ngo fa le mo ma fo fa pe po ni ai na ka mo fa Facebook le ole ala o le as na ia o singe mo mai ia le ala ave masia o kuanga ngi fi fa ko kusale pe so anima le la so anima I ngai fa so la fa pia ya nanga ole fa ile fa nga luenga wa makua fo ile fa ya wa kaungo fo fa ya ai kusala ole okay free recipe kusale wa ule sa ile uku fo ile le wa ule makwa ya nga ya me le pom
Ai ko ke loa, pele ai saka kupe, kukusa fia o kangaka le se kupe. Ma le kangaka la ke le kupe, la o kala mansa. O le fia sili, o le fia i le loto. Ke whanau koe me walo mawhanga. E file mua mako alo loko. E le se me ai pe a kele lo le popole. Halu whapea mawhau. Halu ilunga, halu. O ingala ke whanau koe. Wa ese ale koe inga. Le koe inga whaalungo le. Pe wakau stress fo ngale le mea. Ale mea. Do what you can. I miss ala le 80 le ale wow. I'm kama ya le 50, late 50, 60. Fa solo kwa nwa. O kako wa mga amia le relax. E kai mi so o mai wa kele ma mea. Ya a salvo ngale ya fiki ele lima le simea. Fa ibi ele maka ele simea. Ya ifo ele simea. Kasi ale mea do ma fofa. Solo le le life. E ko ke popole mi on ni la no lan. Sa wa siki ngani nga makala nga fa man. E ma ni son ko lua man. Popole an ko inga. Manga o le faile mea le. Afa kula fa kwa. Yeah. Relax man. Ai. O nga oki. Wa a lu kele ko fo man. Yeah, nga le mea ngai pipi ilo pa mauli mai lo faka. Mauli mai lo faka. Ya ai pula o ia peke mo ingi pe pula mai ya. Ma li lo makua. Ya. Fa pia la le ko ke sila ma ke pia ko ai. Dan ko wi do dia. O le e ka fu e mengi sengi. Ko ia se va yo lo fa ka la ka peke. Wa ka le a fu na ka lu fa le. E fa yo king ni ma. Ai pe ke le fo ya fa kupe. Si le pura wenga kupe. E fa ese se mea ya nga. O le ale nga o ngi kingi ni ma. Ai se va ile makango fio kingi ni mai. O kingi ni ma pe a umanginga no fa pe e mea fake ya. Looks beautiful. I've tried it many times. Fa pe sole. Ele o lo ma ya ese si o ngi kingi ni ma mai o le kemis. Oi, funny story. Oi, ya first time. Ai, ao ka ko foi esse que me sei, vai maca vai cala vo ko que se na fia o ang join ni ko lu pole fast. Lu a fe lu sfulu. No join nai. Que mi nga la was ka pena vo nga le pa lu kala. Le wa fa ku mai le palo. O ka lo active ke manga kuai nga vai kan ele ka le lima wa le vang o lunga sa fa sa o mailo ya pe fa pakala o masi sa fai ya maka ya iti le miana le ne kamale anga le o iti o ka pe se ka loko le nga mea o ka loko look forward ole halu o ole si fai post fai o ole si fai post ilungo page nga le ya tawa le ya tawa Peterson yes Nelson Peterson oi ole halu ole fai post halu ole ko mingi ya akafika kulu afe lo sfulu wa fia nge kausanga ongo kausanga ya kaminga la ke lima sfulu lau ke ni ma o po le lima fiku lai sawa alma fo ole sawa fo ia ole ku lunga ka ya wasko e maka
e maka mea ia o. Ia mea ia pukalame ia lali. Ia fea, le wa uongo ko wa. Ngo sa lo mai sa mo ai inga wa umasa vali ia nga, le sisi nga fua. Sa wale o mafa ufaua. Mo walu ai mo fa pe wakale la vangi me o kikilo aku ni ko nga post. Ele I mawala mako kan ni mako ya. Mako waile nga wa ya mako wangi e fai mo mako lumole. So mako pe mako mo ke. Halu ale post. Ai fa aso ale. Ole alo kai fe se me foi. E ka ke mawa upo e fa aso e mo moli ai le. E mo moli ai le fe ale. Ale me ale wa yan. Oh, makua I makau ki. Ya abu ka makua fo. Wakalela maka kum fai ka wakungi ko nga pufa pengi. O walu ese mai loa. O walu ese mo manga o kipi ese ale Facebook. Ai o walu lo e fa malo sila o channel I lungo le YouTube. A fai la ngai ko ke le sila fia. Ya, ngai lo channel nga we lungo le YouTube. Ya fa lungo mai ia Facebook ko we le channel. Ya, awa foi la waka fiu foi le mea li poki aku ka ngaka I le ngi Facebook. Ai le of ya se mea o fai ya. Ya. YouTube lo le kali. Ave se me angala lo ki sa wa I le Facebook e fa malo si la monetization. Awa wakele ai nga o walu le YouTube. Ele fa pe foi la o kele nga walu le YouTube o walu anga le fenga le channel ma. La ke alo maka I ola le polo kalame manga ya I lunga le YouTube. E maka ai kele yo po kalame au nga ya o malo wanga pela po kalame asiko e inga le o Dr. Fio. Kasi nga po kalame esen manga ya. O mea fo ia o le o mea nga kako sawa ile alu I lunga o mea ia o vanga fa upu fai makulupu ma nga mafai nga kipi ese mea waka fo ie wake ia wanga lo maku ia ka nga o le gays o le bold and beautiful o le young and the restless waka mga le fa e le mafai ka misi a fa pe misi a o ke misa wai o ke kanu record e mawalolo wawa ngoa o ke le manga o misi pe manga o e folo ale bui a vai nga pa o le fast party a vai wake ia wangi mo aku e o me ala ka mingi o le ko inkalesia ia o ala ko ke mafa po fio o ia hope ma po ma Stefano ma Jack ne vai nga o male ia ka ia pe ia wale le fo inga waki pia kuai lo pole ale au nga me o me le va ai ale me ma wai le tupe ai me ma wai le kupe o le anga fo maka I nga ko nga ka ia vai pi ke le me fo ia o le love triangle ma le love square ma le love rectangle e ma wai ya ka e ke wa fai ke wa kala ku maka ka ya fa kai ka oi ya ni le fa pe nga le fa ya ele ai Paula mangi ku ya wa ka ko mi afa fa pe o le me fa pa le ni le o langa ko anga ya fanga wenga ko anga le loku ko anga e kausika maiki ko anga e fai fa le me ai ko inga a le ala sa o me a fai mo o la vai e lo wa kan wa le kan ni wa o ke le ula o ke le inu o ke le campo o ke le lo pinko o ke le alu ni pinko o ke le alu ni o ele ai ma se me fo ele ia e pela nga paule ala ka ika me wa fsili mai anga isi o ke ia Paki ya o nise se nefios. Paki ya vai mai ya o ya e pese ya le fa pe ya o la fo ye mo le fa ai le
pese ale a fa siva. Ala ka ke ia oisi ka ni efesili mai. Anti. Wow, me fai pe ale ai wa ke le ingu, ke le ula, ke le ningu, ke le pinko, ke le o le a fa me ye. O le a ko nga la fule o fa ko. Ko ke loko. O le mea piko sili ngango fia ai o lo le ingu, o lo le ula. O lo le campo, o lo le it makes me happy. Ai o la ua mea o ke fia o ke fia we se au Facebook ke milanga la yeah whatever ka usanga wa fasi liver ia fako a makange anga masau fo le la ua luinga ua o imeio vai nga fa upu fai masau wai lo ingala wa kele le post kele le aso umasa ai sa fai post ia me fo ia waka pe fai ni maliu po ani me fai ia o ke alu maka ia unga le fisili mai la wa ala ukeni o Mrs. Magnificus wai ele se so ia ke au le ingo nga me ba ia o le tisi senar kanga ia fa ia le fia o le ma wai singa fia ia le al fesili nga fa me anti a fa pena wale ke le o au me fa ke o fo au le ma fa nga o la fa pena ele ia le lo la ko o me nga lo ke fia o lo fia ia wa ke le ula lo fia wa ke le o ke lo fia ia wa o ke le lo pinko o me nga ke fia mo ma fa mo fa amu ia ke ele o mawala na nga le fia mongi o le fia mongi o lo wiloa e ke le o fa ia mea a fia ai lo soifua ma lo inga a fia ai sa ya no vale ile kupi what for ia mo fa no nga se fa me ke ku ole mo me yo upo mama fa ma ale la lo lan saka ia fa ya ko foi sa ukala ana ninga ia ole Facebook pe ngale Paulo siaka me fia Facebook o isi mea uma yanga o fa malawa ko fai lava o la fia la mo ese fia le local kaka ia le fai an me fia ia pe la fo la nya o kupela ya lui i mea la fia i la ko la o me yo fia ia o ke fia waka wa makanga umalo fia Facebook me fo nga se ia le kanye o ke lo ai waka mo fa so ia mo wa lo le Facebook ma le se mea o le ma wa mai ai na sene na manera ia kasi ala la ulinga sfulunga le ko makalastu kasi ala ulinga sfulunga ma wa mai le nista ia le ala wa fa le wa mini ya ko la ila ukamale ma fa so ka ai se mai lo nga wa o minsin ia fa tai Facebook ia wa ma wana li masfure so ani mai so ani ko ai ile au fe ai si ile au fe ai si le au fe ai si mai ia ma fa ia ko ai la ko top up ia wa le si me nga e top up ko se ne mane ia ai se lo ka fia ai o ka fa ia nginga me ia o me nga ki fia ia le sila me se lo fia o le travel I like travel uma lo ka sanga ke le ia lo se nia pe ele uma lo pisa ka fia lo se nia pe o ka mai ki fo le pe o la fanga ia so ia la ngofo le fale le ai o ku wanga lua ko lua so ele se me bo ia ai o me mom can we go somewhere where yeah my somewhere wa fio is fa penga la me lo ma wa ya
e umalo ka sanga kele ya se mia ya makalo anga pe e pe la e ma ni vole ma fainga ka mo folo ka vinga no fia se mia ya so se mia ka ba o ke lo mele o ka le a fa pe e ke fai sa wa so malo lo pe fai sa va ya so malo lo a fa pe la ke malo lo ya i le fali e le se so malo lo a wa o mai folo va ya so malo lo o uma kiling ya i kiling ele ma fai ngai malo ale pa wale me ma wa ila uma ko i malo lo a wa ma ko i malo lo relax lo kingo mama wo so si me a fo ele o lo walu i se mea alu ese ia o le vai a kula fa kuanga ia o ko ele ni fanga na ki ka ko ia fanga na ki ele fa ngofi fanka ia o le asisi kala e fa so ako ia e pe ngai mea nga fo ilele a fa pe fo ilele e va ai i se kanga kala e fai viro lunga ia ngan loa lea o kanga o la fa maneta islanga vai le ma se fia ngofo ke a fai viro e la fai viro le kuba o ke le au lau ke le fo inga lau kupe ma ke lo anga fa pe nga fai la o viro pe ya e kolu e pe fa masinga nga fai ya ele o vai so uma foi po asa uma o ke kanga sen po ke sa fa pe ya o kala ngwa fa pe o sa pe nga le lima min ke pe lo min ke la ke antuma a fa pe la fa ya so uma pe fa ko man ko mo me o rio po show videos foi ngai po la wale fa la kanga mia ai ko la video ala fa la kanga mia ya fa makala o le ani me wo kupu ya o le o fule ka ni ma ya fa pe mo kanga o le fanga fa simoli ya o le o fule o mo ku masini me fa penga fa ka uma se vai me fa ngofi pe lua kala ngo fo imasio nga ni vai nga fo io o lua kala ngo nga ile ke lua le mantinga pe fa ngo ngo sis do it ya do it wow isi me va pe ya ma ya ka o fai lua kala ma ye fo nga si le kele yo mami o se nga o le yo lan ka ki kala sa fai la ko fa il ma nga uso ya waula ya le fa kala ku pe wa e ka nga sila fia inga ya wa ngi ka fio fo lele ya me e fa asu wala fa asu ma le fa ma o le kala mo waula sa fa ile ma ko fa ile ma lo ku ngangi ma o kasi o le no lo kama sa o pese ai la pe minga la ya mai pese fo ia le wangalo pese kuaya e yaila o si kama sa fa ma ko fa ili vai kaminga o si kama pipili e suafa ya e pipili ole ka ole lit wangalo o ngo si ku ngangeleanga como maka mai session mako nyanyi sila o manga kuale le sua fosi pipili makre no kikilo ko lo se ku ngangele sa maka mai mo ma lesi makre ya sa failan mako fa ilima le masi kamanga o le kamala le piki pipili sa fa yes kamana e ko akele si ang fa nga wa le yo si on ko lua ko akele fa nga wa pili ko fa pe nga pili ska mai le se fa nga ko lima e fa nga wa pili ya amina le nga la kala ngoi oi wa fo ila o ke fi ve fa ya ko makwana e fa ni ma pese
e kākāwa e le leilang kākā ai mā pisi wā ia pisi meanga ia kua e pēka mai la wā ia le seri o aule le kengi pese whapiko a o ia e kā wā le leilang mā aule oka dai ele ka ringi e mawhai e ngā afo ele wha alualu ilumale a whawelawe e le manga awai ke le rope ma ia pe manga koe e le manga o mia ia o se whaasua nga bo ke ia wa whai a kule whaasua awa mo sa wa uie o ke sa whai a kui ima fa makalakula o mele ai ma le ingula o koko ale wo ke ia wa umi ale kai minga whai el whaasua ia o le kinga ngeka e au o le avoka o le omelette o le toast ia male ki koko ale le koe awhai kula ka le sulu a kai no lunch io ke lo skipi le lunch nangai wow ele fu isso ia ka fia fai ya ko ai subscribe before ila o channel ai pika ke musu ia subscribe before pe fia subscribe o le subscribe i le Facebook e ka la fa ivan masinga na weekly or daily masinga ia afape ala vai ke manga o lava wa ia lo fa mai ai ia le fa malanga ka mo fa ia ko o langa Facebook mai manga o sacrifice ale ngika la limas furu ile masinga moka ika ia malanga o kilo aku le ngai ni ako ngale ko afa ka lawa oi ba ila le wo mang fa feta ilava mo ila ko lewa subscribe ila u page le Facebook page eta la faiva que le lopo la mianga ku olingi kasi singe ai le fa ka la mas furulo ia e ka la faiva ile masinga be afa pia e ke fia subscribe ia ka wa ku pea e ke wa so ese alu ese mesika la faiva ala la ke fa pia ui la le ka la faiva ai ngai ngalo ya o le ka la faiva nga e subscribe pai ia le fa ia ese o le ke le ia fa anga i lunga le sia o platform o ngale o le ke le o le ke le o fa so e fa ina o nga le tupe fo o kai kani ele malolo e ka ke ka ma fa ya su ele me ai ma wai le asengi ma le asengi o nga le nga wa le ka ku sol mele ya ka wa ku pia a ko mo fo ya la maka mai ya la fa sa a ko mo ai fa pia mai me ke alu fo fa maka la fo nga ale me sa wa e ku sale ka si ya lo ko lo mala vanga wa ka si ya u ya la le ya ya si kuangani ko kasi ala so fu mai sa mo ko kasi ale kama ko alima kama ya ko alima pe ko fa ko alima ya nga kasi lo ko lo fa o ye ko fa kama ya mama le le toto ya tasile ko nei le nga ese mai ngai la limas furu ola ku penga mai ya mita ya fa tai lava mai mo mai fa fe kai lava mo ko mai mo e kaule ko akele ansi e fia fe mai le channel le fa o ya mine ile page le fa o isi foi o la eo mai kusapi eo mai foi le makai ku kusa eo mai so aku ni la ko ovi ele fia like ele fia ko mengi ya se o ka ko
waka ko savali vali aku fikus fulu. Wale ese mea ngelan langi malengi vai pangoa ka kele iloa. I know a lot of people are watching my life. Kusai o kai mingi I maybe after da wa uma mai le live ai we follow sisi ele foi fia kilo falo ngulungu po ngasu ia fai ku ilunga ia fai pea ai o ia lo famoni ai ia le fa ia subscribe ma like se le fa pea maka ma fia ma wa ku nia ori ai ke le fia like ia ma ko mingi ia la tau leo mai makai ko ia makai ko ai pepe no vai sau me alele okay ia alo fatu fa manga lo foia ia le fa pe a fa o se fo le nia le fa le sken ai fa ta ia tu lava ia ise o sista ia o ilonga fa pulo tau si ia ta lo fa lava fa ta mai moa fa ta lava fa la pua ele si o tuanga ni o ele ya lo fa ta lava ya nga oi ta lo fa ya malo lava sa ili malo te komit ya ta silia e mawaila akapea walwai lo lava se o kako e manga o mia fo ile sika mia ia hai kala e mawai le fia na le aka ai ne fa pe o le asiva sa ia ka fa pu lo fo i polo kiki e le sika mia ai fa inka ko kala ma ie fo ile me ai ale no fia o ke alu po kala mia sita mali ile ya sa ili malo me komiti ia masianga kama o misi o misi ia ke le lo ya misi po mo son ko o le ai ke le ale mau ke ni hi niece hi tia ya nga ole wale le o lo fa fe kai ale ngi ile fa nga manu le pa ki le nga bien wa ma fa yenga wale bien nga o me ko wale ka ole atit wa atite ri me o akaya o le days o le wa o ke o isi akanga le wa ke le nga kupo ile le anga fo yo o isi tama o tam o ile I mean tina o nga isi tina wa ese ke le tina wo ko ke le fa nga ka fa no ko wa fa pe fa le wo fa kai ya mia oi foi ai ngole o mai kai o mai o le days of our lives na ai pe ala le o va ngale lo ke fie lo po fie o e kai mingi le lo po ka wi fo ai misi o Thailand o Stephenoma ma hope ma po o me lava o le faina menga o le saunga o paki o le saunga o paki nga la nga me foi le mo le kokoro ya o le nga mafai nga momoku wa pe so me nga ye ku so fa ai po i le teisma ai fa muli ai filo ko ru la mai ka pe ya mori wo ka me mo anga ala ni ka fa pe ye ya ngole fa solo aka ya nga ri ko ro nga so ya nga o me anga mo wal maka umio maka so aka nga if you were to inai fa ka kali me le mo nga ala ya ai pe kai la wo o fa nga pa ki ni ya ke ya o ka le lo po fe wo ai bo ka ingo fo ya ye bo ka le o ko fia nka le si fo ya o le kamina ni wa ka ka le fia fo Facebook ko no le ke le o le o le me anya le ko mingi le ma fa o nga le wo ki fo kai ka ya o fa pe lo e si lo le anga i lunga di YouTube ba le la ka fa ko le ka wa maka inga o lo aku ya
ia sa ili malo le komiti le ai mai mua mai. Ia ele ia ni mo nga o le ngi lai. O le mea ngo o sa we ia fu langa linga misi le video le Facebook awa mau mai la ulima sfuka la o lo mimi ka ia fa makala la ulima sfuka la e kawan ka wa kwa ia au ko fa mau nia ko fa popo ko i le siva inga le nga ka wa kia au ko e mawar kupe ia e mawar kupe ko anga e fai pe nga le ku kanga o lau kale ku ia le telefoni sa ewe kale balava singa mi sengi lunga alangala le wa misi kala kwa nga fi misi ngi ya usaulo ai lo manga yo lo breakfast o le omelette o kele fia ngi omelette vai le wa kele mai ya story ale u fa o kele fia me yo omelette o ke fia scrambled egg ya riskenye saka kele fia ni ini fua mo falai fia le saka foi le fa half cook onga ole linga e a onga le linga le kingo kaka ai o foi la mo wa fua mo e lua ya fa half cook saka male mela le scramble e fia sa langi e lunga ni o le sosi o ka a ola walunga la sa mo le mele ngo walu le fua ma ko ngofo lo le ai mala fanga ma ko ai ngai le fare kali malo le la moto o la le ma mai o le omelette le nga se vai na oka ia o le mea lo wa mua ka enjoy ia o le ma ngai o awangalo anga ka fesili isi fa finga se vai po le ale ingredients o le omelette ia wo sa wala ele kelo o kano lo fai le omelette kano fai le omelette last week ko ele sisi ilunga o le fua mo ke ra ekulo la makanga awale ku we ke mina fa ko aku we fua mo ai fa kali fo ngane se va ekulo la wa makanga vela mai au kafa ia fa ko aku lo ele le sisi ia ku ye spread ai lunga ne le kamako ia po le avoka kusa ya nga fa akali fo le mea awongi overcooking mea ia nga e kano lo le fold lo mangkua la le wa vela si aku le sisi o kai mi la ai o e ke fiwe ke ai le omelette ke le ma o ile ma ngai la ile o kuka kelele o le na o wala mai ke sa fa pe la fai lo omelette so fa ya su e akle pusa ai sai le se sisi ya o ke fia ile sisi o ke fia ile kamako pe ai fa akasi male sisi ya ai o ngala o la ye kamako a wale se sisi ya o le fia o sa lo ya ba wanga me fa nga le fai al fua mua ya lulu ya spices for ye ya wa favorite spices ke manga ya awange i makwala ko ke lo se ko fai se fua mua o ka le pu i le fai ngala le fua mua ya awange i nge malepe fo ngale la omelette wa mankwa ka ngwe fo ti ya la omelette pe se half moon fo lele abaila o le sifo mea e ka wala le fala le ya le pipi fala fo ye la ka mo fia ya fala le nga e fa ye me omelette ke kan kwala e mai le fala sa ku le omelette nga ile pu e va ye tai le ye ma fo la le ele salala ele salala o le le o le le ya pe ya o to ye mai mo mai le o le omelette ai se fai la si omelette no kan le pu ele aka ya ko wa ko la ya le o a ko si le fo ila se ya ka fa pe nga e ko wa ko ka me o la ka so me nya ko pe a live me fa ali mai fuanga ya me e sa o
O le ale whaalia lia kula ia mea ai ai whawhianga e loa o lau mea ai lea. Ia, malava ia kako story. Ai le la kai fas fulu lua o fai mea ai ia. E le le ma se fe a kai a ua fai. Ia maanga ia fo le la ia ave kanga nei fafu. Ai a fai e ke le i e ke vai ia fo ia lunga le YouTube. A fa pe fo e ia sa fa so fo e po se video e. Ia kamo se a ku ia ko. Ia fiso so ani fo ia ia. Ia ai lo fatele tu lava fa kai lava le mai mo mai. Tai lava mai mo mai. Ia ole me fo ole o makukua. Ia wa ongos fulu ngai lunga kausanga. Ia wale lopo a me a fai wai le umianga. Ele umianga sava vali a fai mai vai. Help, help. Ia ole alan me fai ia sa fa ilo ilalo. Ia fa nga lo le kai me pla pla ko ai. Ia anai mo mai singa singi a. Se o ka ko e se me solo e. Ke lo anga fa pe o mai kai mingi o lo ke mo foi sa mo. Le lopo wa ole si fai fa ko anga le ia. O wele manga o mele o ngo fo malolo. Fia we fa nga le kani. Fa nga kakau le kani. Wa ole kani e o nga le kani. E uma do ele ko fo i mai. Ele ko fo i mai le kani e uma kwani ya so uma. Nga ki kilo le o o me nga fai le ngi ya so. Ia. Ole kai o ke ala mai wa afa le iva. Ia si se ele fa nga le ngar kani. E mafua mai ise ile o nga fo ele inka ko ele ku ile ka ki savali vali aku e koko ni aka koko mani aka voilà au fasan voilà au faisua ya le anga kele le inka ko ile ni ku akala ku la sa mo o kaloka mo o i fangu ya o le afa mamo i lo ka ko la ya ai fa tai te le lava a ko mo lu ke vai a kwele o kele nisi e mai mo mai ya o kele ki o langa o le kai mingi o le kai o la ka nga o ka kai fe alma ma fai nga ruenga ma fai me ka mo fai ya e pe o ma ko ya le o ma ko le o mo fo fa le ma pla ya ai fa tai te le lava fa fitai ya ko e vai a fo ya wi ale o kai au ia sisi asu ane nga ia te mua le YouTube ia fa tai te le lava alo fa atu to fa saifua